Koe nei te rā whakamutunga o te wiki i whakāturanga kākahu. I te rangi nei I mira te ai ngā kākahu o tētahi umanga Māori I te whakāturanga Miro Maura. Hei tā tētahi kai hoahoa kākahu o taua umanga, kua roa ia e moi ana kia whakāturia ōna kākahu ki te motu whānui. He whakāturana kua te kautau e whakahaere tiana, engari he Māori e pūrero ake ana. Nervous when I first got here, but yeah, now looking at everyone setting up and all this going on, I'm excited. I wai maria tēnei uri o tainui me nā puhi I tētahi whakataetai I whakahaeretia e Miro Maura, mō nā kai hoahoa hou e ara mai ana. Nō kona I whakaetia kia whakaatuhia o nā kākahu ki konei. It's a dream I didn't even think I could have. So yeah, I'm just overwhelmed. It's awesome. Ko te kaupapa o tōna whakaaturana ko te whakaatu I tōna tuakiri me tōna taha Māori. Engari e whakatōpu ana I nā huatana o te wāhoki. From something that's so precious to me, but not an exact, replica of Māori design, so they can see where my inspiration comes through, but it can be worn by anyone. I tuātu I āia he Māori anō kua pūrero ake ana ia Miro Maura, ara a shauna tāwhia ona I te rani. I hauai tōna rono I te rātau, ōna kākahu harakeke I rata ki te katoa. Nō reira I pātai tia I te kai whakahaere, kia tū ai tētahi whakāturana motuhake mōna. It's good for me and it's really good for rāranga as well. It gets a message out there that there's more to harakeke than just, kite and, things like that. So yeah, it's a good stage for it as well. He pukena no te Māori kātahi anō kei te kitea e te katoa. Ka para tāwhai te karere.